Abous Younes Razouli, s'il vous plaît, Abous. 23 ans, et oui, 23 ans après la mort de Younes Matoub, Mazerine Mouzier, notre ami Younes Matoub. Un chanteur éternel, un chanteur immortel. Je ne vais pas trop tarder, on va donner la parole à un militant. D'abord journaliste, maintenant militant, faites les deux en même temps. Parce que nous plus travailler, nous coulons à la fois. Matoub Younes, je suis amené à combattre un monstre à deux têtes. Le pouvoir et les intégristes. Al-Ghazaki, je vais être bien, ils peuvent gagner la guerre. Il n'y a ce mouvement double rupture, ni islamiste, ni militaire. C'est un slogan que nous rejoignons parfaitement et qui nous semble très correct. Donc je vous demande d'accueillir, comme il se doit, M. Mziane, à peine, s'il vous plaît. Un peu, M. Mziane. المرء الزول في اللونت الاول يقارن الزول في اللونت كيف درتنا قارن الزول في اللونت الزول في اللون صل الفرح ذا مقراني اللي غدا كيقراون سورتو دو سمكتي تمثلت الناس ماتوا إنا يديون المزيدين إنا كلا تسنات تمثالي دي سملان القبايل قرمي ثمورت القبايل إيفيدامون إليك لا جياسكا إلى الناس ماتوا إلى الناس ماتوا appelle à la solidarité, appelle à l'union des Kabyles. هسا سمحتي لوناس مي ذا سمحتي كاين يضرون دي ثمورت القبايل. هسا وسعد الغرون او نتصوض ان ابل نتقمات دي ثمورت القبايل كي فوتي durant les années 90 démocrate ثمورت القبايل qui a combattu comme un seul homme et une seule femme le terrorisme يوضد واس أذابو أم هرسان يحملها أبولك أذابو أم هرسان يبغى غير نكوني لي تيروريست الساعة مثلنا اثنين ذي الحبس pour acte terroriste ذا نويثن ذي مغناسن نثللي ذي مغناسني كتنا فيكتي وينسن ذي مغناسني كتنا فتوكذوث يرثن وذابو أم هرسان سي دي تيروريست اسكو نكوني نزمر نسوسمي ونشتا اسكو نزمر نسوسمي ونشتا اسكو نزمر نسوسمي محقرانيت اسكو نزمر نجيت مثلنا ذي الحبس ذايني ودنير سي ان ابل نتقمات اما دي ثمورت القبايل لقد تزرم اقلين كونتاكت افيك بليزيور ميليتون يوضيف الخوف اسي غسان يوضن تزدمن سي خامن اسا فيركاز ميتاوين اسكا زمرنا ذاوين ولا تيلاوين باسكو البوفوار راكي وريح الدمارة الفراق نيكر طنطوط نيكر وركاز سورتو ما تليض ذا قبايلي اي غار دون الكادر كي دار لا ريبريسيون دو حراك ايواشو le pouvoir algérien s'attaque au mouvement indépendantiste, souverainiste, y compris autonomiste. Iwachou, ces mouvements n'ont joué aucun rôle dans le Hirakaki. Iwachou, c'est la question que je me suis posée, parce que se préparer le pouvoir acquis. Le pouvoir acquis veut isoler encore une fois la Kabylie qui est en 2001. Le pouvoir acquis a se préparer les choix de Qabaïl. Le pouvoir qui va disquer le choix des Tmout al-Qabaïl. Le pouvoir qui va dissaouda des Galhouf de Grassanna. Il va bien au Zanzara Katmatnti, Smatina, Tsawit, le Garatel al-Habs, pour des actes aussi graves, ne blâme Khamadan Shta. Ça veut dire le pouvoir qui nous pousse à ne pas le vil, à faire des Zatna, ou un Zarat Batnati, Smatin, Rash, le vil, ou un Soussem. Est-ce qu'un Soussem nous connaît et où il y a des ronds des Tmout al-Qabaïl? Est-ce que nous avons souci l'article 87 bis qui criminalise la Kabylie et toute Kabyle n'a Kabyle, femme ou homme? Est-ce que nous avons souci Wenchta ou nous avons souci Wenchta? Le 12 juillet qui est maintenant Bazizet Chibid, Habmou Boumdine, Boussad Bishar, Hussein Azem et tant d'autres. Oui, qui dit que vous avez gagné le Habs, mais l'un déjà gagné le Habs. Atas Magnasen des Habas, qui sont accusés d'actes terroristes. Et quelqu'un qu'on accuse d'actes terroristes, d'abord l'instruction, la Katsili,
جينيرالمون تتفهم عامين وشحال راس نحكمن ولو كان نزرا كتلقي من دوكان شتا مازال هذا وين مازال هذا وين مازال هذا وين باسكو افغان هذا سوسمن une fois une dernière fois la région la plus révoltée de l'Afrique du Nord من رات ستمثلنا قلن دي الريف دانو اللي ثنيتنا غير نكونيو ونسوسو مالا ونسوسو ماري الباطل ونحبس انا منه la raison pour laquelle nous connaissons la diaspora, on a un rôle à jouer, un rôle important. أي غير نقول دي لي سرين لا ماشي مثلا تسمعنا قلنا دي ثموث يقو قادم البوفوراكي يقرا غير الدفير دابور في دوكلي سوالا ديك دوكلي اشاك فوا يدس السويح قرا داك قبايليين الزريغ نكوني لا كابيلي سوني با الافلان نكوني ديال لا كابيلي لا اون ديفيرجونس بوليتيك مخالف تكتي ويننا ميا كنت الزرع ماشي داينا راون دينير ماشي داينا دانفونتير même si مخالف تكتي وين مي اشاك فوا اتيلي منا سور لا كابيلي نمنا كفوس دو فوس باش كتنيني توش با ما كابيلي الساعة وضد التسويح هاد نوغال العناية القبيلية لكن يغدي يجمع الناسيون الوقت الساعة تموت القبيلة لا غادي يجمع باسكو لي نوناسي باسكو كاين دي تدون دي تموت القبايل دايني كسبوادن كستيما دينو كذا غاش يضرب دي تموت القبايل اسمر الزرع لا استراتيجي دو بوفوار كذا شو غادي تباري دايني يسبواد النطاس دونك دابور نكوني كلان دي برا كلان دي ليسار فوس دو فوس تيكتي وين غاس مخالفت مي اكيد دقارم كل يوم استقبالي تمرت القبائل لا كان يوثين ساعه ونسعه 10 الوقت كيوعر دابور يحلاج دقنا ان ملال ثوك فوس دو فوس يا des militantes et militants, il y a des artistes, il y a de tout qui se réunissent ces jours-ci. Ça va déboucher certainement sur quelque chose qui sera annoncé. Ou le jour, وين préparer la canili un pouce de pouce non à la criminalisation de la Kabylie. La Kabylie n'est pas terroriste, la Kabylie est démocrate, la Kabylie prospère, la Kabylie est le berceau des luttes démocratiques, progressistes et laïques. Mais la Kabylie n'est pas terroriste et nos militants sont pacifistes, ils ne sont pas terroristes. nous أنا لي سوليداريتسن مي لا سوليداريتي أكتيف سافو دير لا كنحضر إلا كاني لي ونسالم كان كون يسعان تواشوك كان كون يسعان قماس وتماس كان كون يسعان إكسني مغناسن أسنيني إلا قاديلين دي لا كور تيزيو زول 12 كيف 12 جويي أراد داوين بازيزي تشبيت حمو بومدين حسين عزم دوية هاد حكمن فلاسن إلا قد نسبقن باللي ونتساكر فوس يتماثلنا تيسماثلنا ونتساكر فوساني اللي يلسن أنا اللي يلسن ديك ثمورت وأنا اللي يلسن ذكي ثقمات كل يوم استقبالي في الناس من ثمورت القبائل لا يوث الكومبا كونتينيو المثلون Merci M. Naben. À vous, M. s'il vous plaît, c'est un militant sans relâche. Vous pouvez vous connecter sur sa page Facebook, M. Naben, abonnez-vous, il fait des petits lives. Et il décortique un peu l'actualité des Tmours, où il donne un avis très pertinent sur ce qui se passe. Et donc c'est quelqu'un qui a vécu là-bas, qui connaît un peu leur stratégie, qui arrive à décortiquer minutieusement le plan politique du pouvoir à guerre. Donc il connaît le pouvoir assassin.